nanesele phakathi angi-understand ukuthi yini le. Kodwa ngabantu banika amaxoxo. Yini ungafaka umuthi wazeni ngomuthi wena wenyanga ima kukhona umuthi onexoxo phakathi angithi nize nosisi la usisi uthi waletha umngane wakhe la wathi ufuna ngimsize nangamsiza mina usho njalo awuqhubeke sisi ikona phela shuthi lokho uzitshela ukuthi ungisizile ngoba ayingisizi lento emva naloko ingenza ngibe worse kunaqala la uthe ngigcobe khona wesisi bakhe lento le nexoxo khona la igcoba khona wathi angithatha amanzi ngigcobe la ngeke ngize ngikwazi ukuchaza udaba lami uthi inkinga ikephi kodwa ngiyagcoba kodwa ingisizi ngalo ukuthi sengiqeda isonto ngiyithathile lento nexoxo inexoxo lento seliyanuka nokunuka lento yabo nje mina ngiyazi lento ukuthi nina kahlahle nimisele ngani uvumbuka uyoba nelonda into eyibhadi ungavesane wenzeni yini yazi ndoda awukuchazela ukuthi kwenzakalani yini yona le seniqedile ukukhuluma asiqedile qala nawe bhuti ungawubiza umuthi wami ngeyini yona le before ngize kuwena wentombazana abanye akubona ukuthi winenhlobo letshela ukuthi unosini oyazi into esengibakwenza yini uthunyiwe phela ngisebenza ngabantu abuthunyiwe omunye onyanga ukuthi uzongiqumba phansi yona ngishutha nje kanti lokho kwenza kithi kanjani ungiqumba phansi angeke ze buka la manje webhuti usisi lo waletha watshena umngane wakhe ukuthi umngane wakhe usizakele la okusho ukuthi lo sisi wayesizakele akithi ungamletha kanjani umuntu la angasizakalanga khona wena mawusuhambe ofesa kusasa ufike uqasha uvutshe nalo into ohamba nayo ukuthi uqashiwe ihambe iyafesa ifike ngaqashwa iphutha lakho lelo ukuthi ayiqashwanga webaba awume kancane wayi kuwena abantu abangaka ngisebenza nabo wayi kuwena yedwa umuntu uma usebenza abubungana bani umngani wakhe lo wayelala ngithi umuntu wamsebenze ayisebenzi kuyena uthi umuntu uma usebenza webaba elami iphutha la yiliphi elami iphutha yiliphi phela nangu sisiyachaza ukuthi into yakho ayisebenzi ngingenaphi la ngimsize ngani ke umuntu awusebenzanga ngingenaphi lapho usebenzisa yimini umuntu kanjani mbuyisela into zakho bengikhona mina ngikubona ukhona ukuthi umuntu usebenzisa ngendlela bombona wena umuntu uyawusebenzisa impela bukhona ubona ngoba usufuthele kuza la mina bengikhona ngibothi umuntu wenza ngendlela bengikhona angibengekho abantu badlala ngathi ngobani banika imithi bengayisebenzisi imgomo yakhona sisi mase basebenza okhala la ungazange ukwenze kahle lokho kade utshelwa ubaba akukho futhi ngenxa yokuthi angithi yasiboka ukuthi lokhu uziswasho sakhe seze sawu-half ngisibuyisa ngoba sesiwu-half kufanele ngabe sesingisizile waphela kusisusa kwami ekuqaleni ngikuleta malini wesisi ngeke futhi ngicela unginike konke ngoba ngikuleta malini u-1.8 ngicela ungisize kanjena-ke sisi wami yabo le mithi yami uthi ayikusebenzelanga yabo mina uma ngenza umuthi angenzi ingambili yangithola awukho umliye engufaka phakathi ukuthi umuntu usebenzele umuntu imithi esiyosebenzisiwe nesikhulekele indlela yethu ukuthi imithi isebenzele abantu uma ukuthi unawukhwela wona uzokusebenzela umuthi lalela mana wo ukhulumile nawe engathi khona into ongayazi laba abantu amadlabana kwayibona imithi abayazi wena uma ufika la ufuna umuthi nguni ungasebenzela umuthi mina ngingena lapho ngawukwazi ufuza ukhuluma lapho back uma kunjalo ucela ulande zonke imasho zami usuhamba nazo uyibekela ngunika imali yakho kulungile akuzona izindaba ayiphelele kazi ima ngifuna zonke no ngifuna zonke lutho wesisi wala uze kathathu wakusebenza umuntu lo lemit le umuntu uthathe ngawo umuntu athathe la ngizokutshela baphezela imizi ungaqamba ngaphambi kwabantu kanje emfethu kanti izimali lezinto la report wami utshela yabona ngikukhuzile ngale nto yakho bayeba ngisebenza ngayo ngikukhuzile ngale nto yakho yazi inbhuti wami ungachemi nomuntu ongamazi lo ngiyamazi hayi ukuthi ngichaza lalana angithi kodwa lento wena ngithi ngawe uyasebenza nami uyasebenza ungiphazamisa ngizongena ngimva nomnyango mina ngizongena ngimva nomnyango mina so shaka spin cake awungena ila usizobona khona izidume emini kababa ngiza ngithini kwenza ungaqasha into ngiyadlala mina wena uthi umuntu wena uzobuza uzofuthi uzongithola kablana wena uyazi ungithatha kancane ngithi isithunzi kubantu ngifuna ukwazi iphutha lami ukuthi ngone umuntu wangasekhuluma iphutha lami lapho ngifuna ukwazi iphutha lami leli ngitshela uzofuna imali yakho ngicela imithi yami ntombazana manje imithi yakho umuthi awugcwele ngiyawufuna nguthenga ngemali lo kanjani uzothola kanjani awuse awukwazi ukuphela funa imali yakho umuthi wami shuthi ngiyalahlekelwa phela mina ngithi nami nguthenga ngemali lo muthi njengoba usufuthi usuthi awusebenzanga ufuna imali yakho back nami ayibuye inkomo zami phela akunqabile ufuna umuthi yami nami sinelele ngokuthi fanele ngisizakala wonke umuntu ozala vele usuke ezosiza akasizakalanga uyena osakala akusingina akuhlangane sengiqeda inyanga ngine mana ngenze njani lapho ngalokho ngicela kubuye imali yami ngeke izibuye imali yakho ntombazana
ngeke phela ngeke izibuye imali yakho imithi yami ngingaphelele la ngeke izibuye imali yakho kushuthi ngifuna imithi yami nami nginika abantu abazobasebenzela imithi balwa umsebenzeli izinto zakho aziphelele into zami othulisa abawu4 othulisa usihambe nabo wayikuthulisa la ekhaleni lami ngikunike imali anqambini imali inqwama imali esigodlweni mawuyifuna ngizokunikeza imali yakho buyisa imithi yami nginika abantu abazobasebenzela finish ilapho akukho kunye ke ngizokhuluma ngiqedile ke lapho lalela ayiphelele ngifuna imithi yami chaza imithi ayikho eminye baba wasakwanginika wahamba nothulisa abawu4 ngeke buthulisa owodwa half nakhona ebiningawona fuza abugcwele ibhayile fuza abegcwele lawo lesitaptap sineselesele wena yazi kwathi kunjani wena webo bhuti yabo lo muzi omawo lapha nakibo umiso bani umiso omfuna omncane ohlezi ufela ufuna imithi okubeka abantu bakini wena ufuna ngisho lo ukuhlambalaza umhlambalaza na wena uhlezi ufuna imithi eyichitho la ufuna imithi okubula abantu bakini lo muntu afuna umbulala kuni manje umuzi kumile kini lo muntu afuna ukumbulala ngisha lokho ngakubonisa utanki wakhe ilona wena akukho phela baba lana okubulalayo la emva nalo kuyangibonisa lezi zinto baba batshele konke phela batshele konke leyani awuchazele kahle ngizonitshena-ke mina ukuthi akangitsheni ngizonitshena-ke mina angafeki engayazi ngisho ukuthi akulungi imali le mithi le egcwele la eyani shoni ngizosho mina imithi yami ngiyayazi khuluma angikwazi futhi ukusho inkinga zami ezingakho ngoba phela naye nje ngisuke ngiyiletha kuyena inkinga zami ngisuke ngifuna kala usizo qale la lo muzi lo othi unexoxo wena ngakuthenga lo muntu uzusebenza ukuthi umuntu omshaya uqinile angisho ngikwena uqinile lo muntu omshaya futhi still umuntu orongimini ngeke baba ngeke ufunani mina umoya wami phela fanele izinto zakho angithi okusho ukuthi lo muntu ofuna umshakadwa kuba ukuthi uyiqili wena ufuna ukumqumba phansi ingakho nawe vele wahamba usuma kuqala woqina uze ungomsebenzele umuntu ofuna umqumba ngawo phansi wena kumanje umuzi yami lapha kini ungakho lo muntu ofuna ukumbulala lana wena ungakhinyoni uphinde wasiza yena lo muntu okade ngize ngayo isebenza ngemali ngisebenza ngabantu sazi awusalona icustomer lami nje ingakho ngithi ngicela kubuya imali yami ngoba futhi awulona icustomer lami usiza sonke yabona la ngimtshele mina Ntombazane kwecabanga into mawuzoyenza ukuthi izohamba ifike ungathathi into mawa loba nakho wena ubasele ukuthi umuntu ofuna ukumbulala kafile uyaphila kwemanje mawusabuza ufuna imali yakho la kumina mawucabanga ninake imuphi umuntu la ungabiza imali emodern 1000 la ngaphandle umuntu obulala imuphi imali ikuphi lokho okuyikona ngoba wena uthi uyayigwija cela usichazele khuluma wena okuyikhona ngithule ngoba wena khuluma uyayigwija ba so awuchazele le mithi ngifuna ngilaphe lenkinga enginayo ibuyele kumnini angazi ke mina okubulala kwaphela mina mangithatha la ngisuke ngazi ukuthi okubulala ibuyele kumnini kufanele kuphindele kumnini ibuyele kumnini lo wena okuyena uthi wena uyakuthakatha kina ngithi ofuna ukushaya yena wena angithi ngakunikeza mina ihlangu zokuthini zokuthi uvike phela mina ngazi ukuthi emva kokube ngiphindise emntwini yazi into enxa kakhulu wena la ufika la kunenkinga enkulu kakhulu lokho ngibona uphilo ikhona nini wena musu ukuxhaphaza busu abantu laba basuka khona bezongidela emzini ngishisa impepho la ngikhuluma namadlozi la uhlamba lazo umuntu wamphambi ngabantu bangishutha abantu bathina abantu abangibukayo ukuba ngizophinda futhi ngizofuna uzula kumina sengixhaphaza ukuthi ngiyabantu imithi engasebenzi ebene umuntu wakelela ekhaya ebewayisizakela ekhaya yini ibhala mapanga ubuzo obhokela mina hayi no abasho uma bengebakwazi ukusiza baba akuchazele lana akuchazele nje into eclean njengathi nathi sibe ne-story esiclean ukuthi njengoba siyibona lezi cofi zingaka la ukuthi kahle kwenzakalani la phela nathi ngeke usisi uthi wena istory osikhulumayo akusisi masithi usisi akachaze phela istory ekuyisona nanga uthuli manje sisi akachayisiso ngapha ngiqhubweni kuba uthanda ngizochazela yonke le mithi ukubona ukuthi mina yani isebenza kanjani sisi sicela usichazele ukuthi istory sisi uthi sizingweja lezi ingweja okay sicela usichazele kuyisona ke sisi asifunda kube ngazi ukuthi sithatha ama-side asithatha ama-side sifuna yonke into siyenze ngendlela eqondile and le nto eyenzeka la makuwukuthi ubaba usebenza ngokungesiko futhi anginawo ubaba ongaka mina futhi unjini lalela makuwukuthi
le ndoda le isebenza ngendlela engesiyo. Kuzomela ukuthi simveze obala njengoba sifika nawe. And enye into ebuhlungu nansi, khona abantu abasebenza ngokweqiniso njengoba yena nje edlala ngabantu. Ngidlale ngabapha abantu. Yini inkulumo yakho wena engaqondi? Wathi abantu umuntu ebeni kuyena yedwa. Wayi umngani wakhe wambetha la wasizakala muthi ngidlala ngabantu. Inkulumo yakho ayiqonde futhi. Ngicela mfethu. Ayiqonde inkulumo yakho. Wena uyathenga ukuthi usiza abantu usho wena. Akekho ngithengayo. Yini pho ucebe nomuntu uthela konke uqine. Phuza labo ode uzofe ngizibothe wani lo muntu. Phuza labo bona uthi ukuzofe. Uzibothe wani lo muntu. Phuza la. Angithi mina ngidlala angisebenzi ngidlala ngabantu. Phuza la. Phuza la ngizoma la. Phuza la. Kodwa ufuna ukuyibona. Ngifuna siprove ukuthi umuntu wami uyasebenza. Phuza la. Njengoba ngithela ngayo. Phuza la.